raifu tukire moke Nyona influencer meke raifu majagia guthiga waru kuria tucipo andu moke ukana muthoni ona wonwo cia ngai yo muthoni ugai raifu yo raifu no tuko nake yes iko mone niwe oci iko gwe kandu gwa mere haro yes ocio no muthoni wa wanja no ko oku matha ma afternoon nginya hwaini rosine ne Stacy matha maya no ni muthoni yes Stacy ni yo hora yes dauma na uikaria chaba chokaria ogo rego manko banyu bagwikaga na matiro magia mwana ule utahituka schools reopen and you know the more things change the more they remain the same. Yes. Well, I don't know the question. It is not as rampant I think schools have since become more bearable, the administration bear with the people more than before. Although I think there is also legislation here and there kuigatira ciana vithi no kuigatanagwo no titatene you see matuko maitu tugithoma ri there was a calendar that you knew and they were the usual culprits. Yes. No mwathia thukuru na ugathi na witikio. Yes. Tarugu irahingũrirwo secondary cia hingũrirwo Tuesday na Wednesday. Yes. Ugatu muno mucire yakwira thie kuwa kuingate. Thie kuo. We thie kuo. Thio ribote. Thio mwire nego mufarara mithi. Agikira matonyo agathie. Yes. No kapo kamarira na wendo. Na wiki ya mbere mugeka kigeranio kia open. Yes. And but that was not for all schools. Nero mathomia thukuru iria ciekagirira muno githomo. O iria itekagirira gutiari kigeranio. On a stationary rauma. Where is the budget for an open? Twahingũra thukuru muthenya ũngĩ rũcinĩ mwĩkĩrathi na kĩgeranio kamwathomeire kũ shule tu za kawaida hiyo sio kawaida zile za kawaida mlikuwa unaenda tu kama mmeingia na lessons zilikuwa zinaanza leo. No, there was no wasting time. No. Some of us where we went, they will tell you lessons zilikuwa zinaanza Alhamisi. Mugika atia thikũ icio ingĩ ithatu ona nĩ waigua mwarimu ri ndararĩkia mahanda nĩ aragethaga iembe no if you do ahingũra see you embark on the serious business. No, there are schools that will dilly-dally for a good 5 days. That's a lot of time wasted. No, they were there. Wakora Tuesday, Wednesday, nothing. Mwalimu no ukakuwa register. No, serious institutions. Yes. Wakoragwo na at staff meeting ri. Yes. Ndirekwo mwahingũra. Yekĩtwo prior. Actually, I understand. Thought we had neighboring big schools. Waiguage kĩhingũrwo ri for the borders. Muthenya ũcio hoine kwĩna prep. Yes. No, you report to school by 4:30 or 5 p.m. Yes. Murie sapa. Yes. 7 p.m. we are in class. Mwaito na twamba kũgĩa na mũcemanio wa Jakaranda wa thikũ ta igĩrĩ. Wa Nuru Okanga. Gũcokanĩrĩria mawoni. Yes. Kuma matũra ngũrani. Na kwendereria guoya ũrathire gwa tata guo wa Boyman. No ũratigirie hani ũrange mũhaka wa Mombatha. Tore mwathiĩte rũracio tata guo agũrĩtwo tabeta. Yes. Ndĩmũreragwo kũu nĩ Tanzania. Kũrĩa nĩ Tanzania. Nĩ Tarakea. Kiumia gĩkĩ matukũ maitũ rĩ nĩ mwamenyaga gwĩkinya rũcio Friday paredi nĩ gathomo marĩtwa kana madivovwo kĩrathi-inĩ. Yes. The people to go and remind the parents that you owe us
You owe the school. I owe you. Nane mwamenya naga. Mwana mutia fatara gutinda mugiciriria no. You knew the culprit. Watu wa kufukuziwa. Na gutia tangatha go mwalimu okaga. If you hear your name, kanyaga ije. Naenda hapo kwa principal. Naomi, waja. Rispa. Na ndio kwa nyo yero ginya kila gitumeto aye kurihirwo bithi. Rispa. Mukuria na baba yako ni kulewa tu huku. Joshua Kogi. Yenye ni kuchijia watu wana lobby busi na wamlipi fee. Anastasia kama aja. Nafikiria urembo ni school fees. Toka. Na baba yako kisiagi na guruma. Kwani mnasiagaga meshakuwe. No, they used to be very ruthless. Benjamin Gushu. Ulikuja shule kucheza mpira yada. Excuse me teacher. Si kwa nimepewa fare. You find your way. Boarding. Ni kwa ikatanagwa. Ona mwekira thimwaro ora hari assembly ri. Mwalimu wake mu commission. Tabatoni ya gutumwo. Please poke mwera go ye sick. Tabatoni ya gutumwo Haiti. Go ye solicit and come back with the victory of money. Nimuona he ale thukuru akuwe 3 quarter ya thonga. More than half. Yes. Yeah, you got to. And there are some people who were not very progressive. They used to love being chased. Yeah, ndo mare thukuru makure. Andu are mare hayari angi. Andu are mwari moragia kiuria makarosio marigaini. To niwe marehire. It was very unfortunate. Okoro wendo kiingateirwo bithi we murihire. Yes. No, no. Yes. And now really. Theci nawe ri. Muko hivi. Nikile walimu walikuwa anasema kinaingilia sikio hili. Kinatokea wapi? Hili lingine. Ona kurecia bicaga macenjani na mundu muingate. Yes. Amuinukire on his behalf. Yes. Ona gukire marakara maiguite no waigua maretwa magita nuori. Ni ona school ino yako ingato to ni moya ineri. Ukaigua maji ya kwa muma. Alija taraita tu. Mwalimu Alija wajau. Shagasi yako alikuwa huku alikulipia paka editor. Watu muono. Hadi areketie holiday. Na muingatanire nayo threshold ri. Yes. Haria katiraini yekagirirwo ri. Yes. Ya dipendaga na uria bithi irarihirwo mwacoka. Yes. If there's the aciari ni mejika kamuite uguo ri. No akora at least mundu at least urarihirwo kanyamu kanini. You have been spared. Igukonekana at least mwena nginya mbeca cingigura irio. Not when a balance ya last year. Na ndonoka na kindu. Nio mako top of the list. Wade uambie baba yako kazi yake ukunywa pombe mtoto asomi bure. Yako yakwaja muthenya ucio waigatanu ri ni chefs na cooks matia bako yo ithabu wega ni marugaga excess mukaria wega kwaja muthenya wa ngima. Yes, kana mucere mari ya mucere ni mwahingaga. Yes, kuruma. Yes, mwazo karumwe ko head count ithabu rigacoka nomu ukamenya kariu you are operating at 47%. Yes, of the school population. You are not at full throttle. Yes, riu mugao gakirengwo athia mucio kaumerera muciari eke aigatwo neke neka ate nabithi one bithi tonya mugunda ndorute nguo oke no aigua uru mwethe bithi ni orute nguo wekira cia mugunda
na guo nä å kä anganga å kä ongoe ka mburoti å tangathä re itå rå rä a twathä nire nä å ikarie mwaä kå ndå kå rä ku nä waiga etagwo ta nyamå ä rarä kå hä ndä ya covid etagwo nä waiga wa isolation ndå kaume nja wa mä hä rä go ya må ciä you were quarantined so that you don't announce the poverty of your family ona nä kwa iwe ka må geni nä andå a rå gongo rä matiå ka maingä rä te hua ngä ti nä rå igua wa macä aya wä kuo tonyana kå u thä ini tonjana kå u nawe athiaga gaka kamwana tonjana kå u na ndå gakubie and you would listen to your parents lie outside there aya ciana nä iragä cokia thukuru me thukuru othe tondå nä aramenya må ndå å cio rä is just an abstract who wants information but will not help ndarä handå gå te no må hå ngi wohoro athiä agacitenderia no gå thiä gå tangatha thä na kä wake na wä na thä inä rä hä ndä ä rä nä nyå mba itiatindagwo iwa rä agirwo igwo mabatä makä amba å thithinire nä guo nä tå gå kä aria wakiuma from your quarantine zone rä nyå akuya nake o må cene athiaga ätambagia wothe kå ngä amenyeka nginya gä kå i tå tirä hä te biå na ndå rä thukuru tå rä thukuru nä å kä rä rie mwaä gå kw andå nä mahithaga thä na ndarä kä ndå angä tå teithia nake ũngĩiguire mũndũ ũragĩrĩra ũhoro akerwo atĩ ona mũndũ wĩ gũkũ nĩ mũthoni mũthoni nĩ amenyaga ũcio no arũgame na kĩ no uge hapana mwana ũyũ abatiĩ gũkorwo thukuru nĩ araingatirwo kamwe na balance nene gwĩthirĩ gwekire ũguo hĩndĩ ĩno hospital arwara rĩ rĩ nĩ atwenyeria rĩu hau nĩho twambire gũtubĩra tũgĩcoka thutha hanini rĩu nĩ tũrendwo 4,000 icio ti mbeca ciaku we wĩthambe nĩ thaa cigana wĩkenda ĩtigĩtie wĩthambe nĩ ũgũkorera lesson ya mũico nyitanithio twere mwarimũ mbia icio ũkona ũcio nĩ arũgama na kĩ nĩ arũgama nawe but the village non-starters the village content creators andũ maikara handũ vantage point rĩrĩ wa caira nĩ ndĩrona urukano ya nĩ ndonga ithĩtio mekĩra bura na ndune thukuru ndarĩ thukuru na kaĩ nĩ ndamuonire gĩkĩhingũrwo kana nĩ amaraingatĩirwo bithi no angambia ona kaba ithuĩ tũrĩ andũ athĩni mũciĩ andũ mena nginya itonga ci Nairobi rĩtiaraga mĩbaijanja na hoteini rĩtiaraga